Vater o arst a bhí fuinne na hen recipien a riest sa riest. Mar sin, ver mi aram hín rutan anasach a duchnan eile iaching. Ha dai veg a check ha seo rí ver hakas an rúsh. Vochin garich huur mi hín shellanen. Agus ha mir vi kuantas an recipien far an clack mi mil. Warak mi recipe a seo agus has scanyal. Agus de eile hosich leis reist 8,000. Ha mi cwr ciad ys 40 milliliter de wil is deach an am hanne, agus ha mi gyodis gymryd darn ys dorach Sean, ys yw ma 2 minute yn yr chest mianach, agus hi yw da dorach o'r ma hen. Nes ha mi fergach yw'r go hu, agus ha 40 milliliter de fwrn ffwyr ac am y sio, agus ha mi gach yw'r deach coolrish. Ha môr nis ga uurigig, agus gefeising glakkig as a recipe. Ha boa ag am an ho ha munt boorn gullig. Nis seo a mil reinsing na betraai, agus am verdolch ur 3 Spanien vooresteach gan na vole. Agus noor sin coolrische sin, ha mi dolch ur 4 gram de jiem. Agus Kiet agus 2 gram de suiker min. A mi cwr kiet agus 40 milliliter de wil nach de vrich mi. Ha mi nisje ljöge chulkala sin kolag, gos nach hek mi bad suiker as deina vrein. En nisje naim schon huyen, ha 3 uien akam. Ik sa sin vergam brisje gestjach. Nes y famous yw sio fesgach ag ma hen, chan iawn siogori scrambled eggs i jar. Ha mi cwrawn les bang te ma siach de haling agus de chanial, agus bang te gwyliet de hoda arain. Ha fe'n bwyrlig elegos ni copper, agus yn oor sin ha mi ga hogal von yes. Chan iawn ac ymach ri da hiad agus 40 gram de flwyr plein y chyrwysdiachan. Agus am dol chlackig shield te gaan. Se cake rolla ha mi genu sio. Agus bia goma tanne as an tre. Agus cha bia fata as an avig. Ha mi se clackig tre an aving heen. Clack an tre is mua haku agus fert nach el doing. Ha Sean is dol gan y nafing e ciad agus siesgyd fan is Sean siach minuten ha chotanes nach dora fata agus byd da ma dolner. Cho luas a han ceg jesal ha mi ga hordas y nafing agus y gari jena hosjanen. Ha mi y cwr jena hafing agus y chilig na hosjanen na brain. Nyr y visat brisk ni at sgetach ag an ceg. Nes a tuach heich yn ac am jesal. Agus am dol chwr suiker min y fwn. Agus yn ha mi fer dol hogal hu gan yng ngheg. Agus ha mi fer dol chwr sias yn hwalch. Sfersing y mwlach ie. Began suiker yn hwfon cwjach. Agus ha mi fer dol jerig yn hwalch. Agus ha mi dol gar rolig ag yn art. Fem si sio jennu at a han ceg haast bla, gos yn cael man cwmig. Gleifa. Sin yn ceg ar y rolig ag yn art. Agus fyrta mi sin ychyr go hu, agus cama mi aram leis i lianach. A mi jennu crymag yn jen y hosin yn le unal ble. Fyrd yn ishe. Fe mi fehu gos mi chwb cael ffwyr mas tosich mi ar yn sgetachig. Chaniel acam achri rwt wlach agynys agus sy'n mar a dol ymraing heg agus yn hwmwy. Ha 6 milliliter de var hiw acam, agus cwjach ciad agus 40 gram de caramel. Jo sy'n sio na tynna as y fw, agus am I fer gyda sy'n ysdiach coolrish y mar. Agus cwjach y mil y frich mi. Agus am I fer dol ych lacig, yn unol agus dol chrychiele. Ha mi gioris gymi y mar ag ma agus tiw.
Ha mi rollige ché gemacht agus a gur suathach tanna barir. Agus ha mi féit a rollige genard a riist. Seo far a bheits sin nóchas nach bris cael. Agus a nis, ha mi dul chur bec an barir an thu mwy cwtach. Agus yn hys mae ieddig, ha mi dul a rollige gen chéig as na crymach yn yr ein mynd y betraie. Agus fydda mi mo chorach yn y chlach y cwtach, ferish o'n ffeinish diach gan y hodden gylir. Nach e sien a ha cwad ma, sien y sielan yn y fiag tolich, na siam ydl hort slisiach yn machas. Wel, ha sien mir feliach. Ha mi ffein blas caramel, colchri ha fwr butterscotch, ach sien blas mil a ha siesu mach. Agus nach e ha cwad erachgal, leis y swirl mas da ys y fian. Dal siach o'n tyliach.